Mayap iyabak po kaya kayungan. Ipagana ka na po ning kaya katamong kura paro ko. Ing dagdagan tamo, ing kaingatan, ing karing kaya katamong wallet, bags, cellphones, o alahas. O na namang pidaladala tamo kabang sisimba. Maging alerto tamo at alisto karing akakasiping tamo o estrangherong lelele kaya katamo uling miglipana lapu kinlugal tamo ding mapanyamantala o ding manako amagpanggap magpalimus o sisimbang makapiblas disenti at nung malyari potang luwal tamo kiluwal pisamban etamo sasabi karindakal at hawong king pasbol mayon. At kadwa, para king mabi at makabaldugan tamong kapag masusyan king banal amisa, nung malyari makibat tamo at makyabe karing kanta, king maskan tamong siwala. Salamat po. At yutana po, king kadong pulot kadong domingo ning karaniwan a panahon. Kambe na po din kaya katamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din Mayor Dencio and Mrs. DC Gonzales, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Sally Francisco Seller and family, Mo Manyares Singaran, Mike Singaran, Mia Singaran, Mikey Singaran, Man and Malyari family, J. Vincent Gomez for passing the board exam. Special intention, Leeds Anita David and family, Maria Bianca Lansang, Mayor Teddy Tuma, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ada Ronesa and Annie Rose Mary Lau and family, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel, Josepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Good health, Andres Navarro. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Mark Decliner Bayani, Elmirong Quillo, Apon Dubi Tonggol, Rosario de Morocot, Pat Ahos, Rolly David, Josepina Duldulao, Alaysa Reintulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Deirip, Arjan Manalo, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Espiri John Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Jenaline Preyal, Julie, Diosdado, Marcelina, Estrada, Florante, Ricardo, Cathy, Rob Lendel, at ing maldang kaladwa king Purgatorio.
Kinlagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, mayapayaba kaya kaingan po. Sutanang iniking kadwa ng pulong adwang Domingo, niting karaniwan na panahon. Ting may kakapatad, banga bebe tayong matampang pagmasusyan, sisyan tala pareng kasalanan tamo, at anyarang pailunos na't kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoong Yesus, sinabi mo, itiing ka na akong kautusan, may kakalugod kayo. Antimono makananor akong liguran, Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, tiro mo kay kami, daptan nyo king metong at metong itang diptan ko para kay kayo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, sinabi mo kay kami, ing depatan nyo karing peka malati, karing ka na akong kapatad, depatan nyo ka na ako, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, darin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Ginoong Diyos, ing upay at sikanan, alang maya pasalang king kaburian mo, at pawang ating ulaga, ing sablang manibatan karinggamat mo. Itanam mo karing puso, ming kapag nasan mo niya tula kaya ka, at katman mo rin kay sipan mi, king pamangilala, king lugod mo, baning balang pamisip, sumulong king kabyasnan, ating balang pamagmalasakit mi, kumapmuya, king kaya kang kapayapan. Itiadan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memaleneng Israel, nga ng Moises, pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan at tuturuko kaya kayo, ban kayo mate at kaya kayo yang abandi, ing labwad apag kalub na kaya kayo ning Gino, ing Diyos da rin kaya kayong pipumpunan. Eyula daragdagan ni babawasan deti,
Pamintuan nyo sana reting kautusana, ning ginong kaya kayong Diyos, asabyan ko kaya kayo. Pamintuan nyo sanang mitmong katapatan, banakit daring aliwang bansa, ingkabyas na nyo at pamanalastas. Potang damdaman danala reting kautusan, sabyan da. Tune biyasaya iting maragula bansa at ating pamanalastas. Ninumong Diyos na ning isa numang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamaos tamo kaya, bukod mong ing ginong kaya katamong Diyos. At isa nung maragula bansa, ing ating kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, subali ring binggitan kungeni kaya kayo. Amano ning ginong. Ya adarapat king katuliran, miya arapaning ginu. Ya itang taong alakang atat sa king pamibiyebiyena, itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana king kapanyeran. Gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran at magsalitang kalaraman kenu paman. Detang misasakwil king Diyos nalakatulan. Dapot detang king Diyos mamintu at tatakot ilang kayang igagalang. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam, at asuhol laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibye makanyan matatagya, at maugun kapilanman. Pamamasang ibot, king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganap akalam, daratang kay katamu manibad banwo, babaldug na kay katamu ning ipa, apanibata ning sablang sala. Biyasang mamaliwa, ni anino naman, ning pamanaliwa, alayo kayo. King amano na ning Diyos, at bukod talapakiramdam. King arapanan ning Diyos ay ibpatamu, ing tune at dalise relihiyon niya ini, saupanala ring ulila,
at ding may balu, king karelang kalipitan, at ingatan ing sarili, ban emi dungisan king dewakan, naningyatong iti. Ing amano ning Ginoo. Ing iba, bait nakatamo, king kapamilataning amano ning katutuan, ban itamo ring maging pekamumu ng diling bunga, ning keyang lelangan. Ing Ginoo manatili kaya kayo, pamamasak ing may pabalitag pangkang San Marcos. Lebitan de Jesus, ding pariseo ang ponding mapila na eskriba, amin ibatan Jerusalem. Apan singanda, king ding mapilan ka rin kayang alagad, mamangan lang menos gamat. Ing burinang sabyan niti, menos gamat, anti mo ing pamanos at tuturo da ring pariseo. Ulin tutukyan da ring pariseo, at anti mo rin ding keraklan ka ring hudyo, ing turo at ing gapda ka rin karelang pipumpunan. Mangan hanggang menos gamat, hanggang siku. At era naman apanganing nanumang mesa liking palengki, nung era pa mo inosity. At dakala pang aliwang tuntunan ating gapda. Halimbawa, ing makatuda pamanos karing tasa, kuran, kalderang tangsu at pagkeran. Uli na niti, kitang dakang Jesus, ding pariseo ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan daring alagad mo yung turu, daring kaya katang pipumpunan? Mamangan lang menos gamat. Nga nang may kibat Jesus karela, tinuding ulan ng Isayas tungkol kaya kayo. Magbanal-banalan kayo, anti mo yung sinulat na. Ding taong deti, nga na ning Diyos, parang alanda ko karing labira, dapat marayula kako ring pusura. Alang kabaldugan ing kako pamanyambara. Huling ding kautusan na gawang tao, tuturudala, anti mawaring deti king Diyos la. At sinabi ng Jesus, lileleyo ing kautusan ng Diyos, at tutuparan niya ing kautusan daring tao. Inaos na lang pepasibayang Jesus, ding dakala tao, at nga nakarela, ikayo nga, makirandam kayo kanako at tingiran nyo. Aliwang lulob king asbok na ning tao, ing makarinat kaya. Nunay itang lulwal king asbok na. Uling kitang manibatan king puso na karin magmula ing marok akaisipan. At siyang mitutulak kaya ban dapat karing bagay marawak. Pamanako, pamakamate, pamakipangatawan, kasakiman. At pamanyapat king mialiwang bagay matulid. Ing pamamirait, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan. Ing sablang karoka na iti, manibatan king puso ning tao, at siya, ing makarinat kaya. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po. At Merry Christmas kaya kaingan. Sinilit niya po'y Jose Marichan, September na. Pero siyempre po na malaw-law siya pa yung Pasko, by Pasko at Biento pa mo. At tapak yung 22nd Sunday. Hanggang po 34 Sunday ini. So mga 12 or 13 Sundays pa kanyan. Bayo mag-Advent, yung preparasyon para king Pasko.
Pero ini pong September, potay po balo, yung kakatang Papa, Pope Francis, diniklerane bilang kapigaganakan king pamaningat king kakatamong yatu. Sa awareness, king mismong taking care of our common home, which is the earth. Kasi po, by October 4, piyesta na pong Saint Francis of Assisi. Iya pong patron saint ken environment. Anya, in September ini, talaga na yung Pope Francis, in sana mimulat namot mi masmas, king kaulaganing kalikasan, ning kapaligiran, ning yatong kekatamong tutuknangan, ayamo kabod ala ng aliwa. Ikay po bisa kontok ng king planet Mars, o kaya Venus, mag-explore la po ngayon ni king Mars. Just in case, pwede yan tuknangan, patse may makbunging yato. Pero eko balo. Pote inintelaga na ng Diyos kaya katamo bilang human beings, iting planet Earth, para yung kaya katamong tunay tuknangan. Anya, sukat, abe-abe, pakamalan tayo, ingatan tayo, sesen tayo. Ngayon po kasi, ing tao, masyado yung alam pakilam kayong kapaligirana, ing sarili namon kayang intindihan. Alang pakundangan ng pamamutot at tanaman kareng tanaman king bundok, pamanugse basura no karin man, pamagkwari no karin man, titibagan doreng bundok, papatagan doreng dagat. Ipubalo kayo ni king Manila Bay, may reclamation area la, nyayang meging bunga na, ning reclamation, reklamo da rin tao. Huling miyalbugan lakit ang tauling habagat. At soil erosion, alam patugot at soil erosion, matitibaging gabon, kareng bebe, ilog, nya bababo na rin kaya katamong ilog, ang popang dagat. At kay ba't pamanugse basura, kareng ilog, gagawin talang basurahan, ing waste products daring factories, karindangan yugse mo naman, pera pa keng air pollution, deng kaya katamong sakin, pamagdapog, o kaya ring factories, sa papaluwal mga tsurang asuk, ang makarinat king kaya katang environment. At akakit tayo po yung matsura ng epekto yan, itamo nga bilang tao, apektado tamo. Itang gewa ta kini Pilipinas, may apektuan la pati resiping tang bali, bansa. Ang gagawan da rin Europeans king bansada, nung ila mo rin, sisiran din kapaligiran, mamapekto, mabilo kayato. That's why we now have what we call climate change. At ini po, bunga ning kapabayan ning tao, itamongan, guilty tamo kanyan. Itamongan, kini mo po kaya katamo lugar kini yan, miyain tugak, lalbo kita lagundi kita o. Siyempre, nukar manibatan, ta siguro tami bababaw no ring ilog tamo at talagang piyugsanan talang basura. Anya ngarapin po alang makagawang metong mong tao kanini, itamo ngang tao nga tsuking manok na ang keting yato. Kailan misasan metong tamo. Ipietayeng partita mo, ingdake tamo. Etaya mo intindihan ni sarili tang kapakanan ngining kasalukuyan na pakintindi talat pakibalak deng tutukipang henerasyon. Nyakeng malatipong bagay, ikayo makasawap ko kanyan. Pota po simba kayo, labi nyo, pota pating basura, lalakpan nyo kareloklukan nyo. Ing pino man yung mineral water, maging criminal water yo, krimen ngayon malog sa basura. Dapat krimen nyo. Kaya ba't kayong patsyuta mo? Kaya ba't siyang may linis? Paski no karin, ugsedeng basura. Balo ko na nung inong kaugali tamo. Minsan ikit-kitang matchin, mamangan niyang saging. Inugsin na niyang makanya ng basura na, ugaling matchin. Yatin taong ugaling matchin. Talaga yatang iba takareng matchin. Doon yun na po isipin nyo, nung itsura yung menibatan keng matchin, kalupa ko. Kailangan po yung disiplina. Pero,
meto mo naman pong matsura ng epekto ng makanya na panyiran tayong kapaligiran. Ano ba mo yung climate change? Naning ing misusubing pamangalat naning miyaliwang sakit, ing virus, ding mikrobyo, ding germs. Nyapin po may kamakanyang tamo. Nya pong early 2000, atin tamong SARS outbreak. Okay, ba't maging malalaya? Hindi nang makaisip na may ka-COVID-19, ing buong yato, mag-stand still ya. At kay ba't ngayon ipinpong kasalukuyan, itang monkeypox. Ing monkeypox. Anya, ken po may gumpisa, ing sukat bahay kamangan, manos kang gamat. Sukat, make it a habit na palagi may sanitizing gamat mo. Ing sabla-sabla. Bakit? Kasi magdala yung sakit keka, patsiyaso buming meto nga virus o mikrobyo. At balo tampo yung maging epekto na kamatayan niya po tangkay nung emang sakit. Anya pong early 2000, yan po pepausod patsemenos kang gamat, ikantaming happy birthday to you. Kaya po kakalingwan ito. Burin sabihin, mo makatamalagwanan, sinosomo keng danom, deng gamat mo, ayos na, ali. Ilang batan me, niya papakanta deng happy birthday. Bang sigradong laminisin kaya kang gamat. At ini po for personal hygiene. Kailangan maging habit tayo, pamanos gamat, hand sanitizing, alcohol, baka nita miligtas na mo king virus. At malinis, maging malinis yung kakatang katawan. Kapong kaulaga king kakatang general wellness o king kakatamong health. At kini pong kakatang ebanghelyo yan, dindam tayo po ing pinunado ding parisyan pong eskiba ring alagad ni nga pong Ginoo kasi mengan lang menos gamat. Ing buri na muwari sa benine, kalupan ing ngeni, kailangan manos kang gamat for hygiene, personal hygiene, sanitation, health, purpose. Aliya po, po konektado ketang makanyan. Nung salugsugan me po yung istorya na nini, ding talagang manos mong gamat, ding mong pari, king templo. Siguro, metong yung ritual ng purification, huling umerenggang pananing neto nga banala obra. Ang garing marakalahudyo, pepagawareng ang karela. Itang makanyan. At karela, bala mo, patsela menos gamat, may kakasalala, maging marokla. Karinya makadugtunging karela. Bala mo, makasalaling kaligtasan da kitang pamanos dang gamat. Bala mo, patsela menos gamat, kamwana no ning Diyos. Niya kailangan manos dang gamat. Kalabagan niya, bala mo, king kautusan ng Diyos karela. At panyalugsugang kaya po ito, at umipakanyan niya, na bala mo, kimwana no ning Diyos, patsela menos gamat. At nung balikan niya ping panahon da, siguro pin balara pero sana ng Diyos, patsela menos gamat. Bakit? Kasi king panahon ito, era pabaling mikrobyo, era pabaling germs, era pabaling virus. Na yung nanamang telanan mong pepalo mo king asbuk mo, pwedeng magdalang sakit, pwedeng makamate. Era pabalo ito. Era pabalo ito. Alalo pa kitang makanyan, malaut na pa. At siguro talagang malalyari na ing neto nga tao, kay ba't yung menga na menos gamat, sasakit siya, sakit siya. Kay ba't nang seli king palengki, ing meto nga bage, kay ba't penga na mabebedriden niya, o po ta magdalang nanamang sakit, itang emeos, apamangan na ito. Ikayo po patse mamangan kong fresh fruits, kalupan na ning mansanas. Uwasan nyo pa mo ba yung kakanan? Patse sinali kong ubas. Wawasan nyo pa mo? O tambing yun de diretso keng kayong lalamunan.
Batang kaya kanya, patsi lang makalabi, kataking SM, kuminis, kundot kayong bagya kitang kaya, tsaka yatakman makanyan tamo, wari. Pero delikado po ita. Baluta naman, ano nga ninungan din tatalang-talang kanyan. At kanipin po, patang balikan mo ini, anya siguro deng Hudyo, may conclude la, na talagang batas na ng Diyos yung manos kang gamat, kasi patsi ka manos gamat, may parusang ka. At yung sakit, para karela parusa na ng Diyos. Nya patsi makanyan, may turan la. Ay, para karela may kasalalaking Diyos. They could not separate between personal hygiene ampong personal sin. Anya kini pong kekatang ebanghelyo, iya ing lilinawan ng apong ginuyan karela. Nga na, aliwa naman ng papalibta mo king asbuk, ing makarinad, ing makabye kasalanan kaya katamo, nunitang lalwal king asbuk tamo. Itang atyo king puso tamo, huling ing lulwal ken, yang pwedeng magsalita na marok tamong tao. Huling king puso ning tao nga na ning apong Ginoo, karin lamani batan, ing sablang marok akaisipan at siyang mitutulak kaya ban dapat karing bagay marawak kalupaning pamanako, pamakamate, pamakipangatawan, kasakiman, pamanyapat king mialiwang bagay ay matulid, ing pamamirait, ing manawang indirya, ing pamagmarites o panmanyirang puri, ing ketasan at ing kamangmangan. In other words, sabihan na nga pong Ginoo, ing makarinat kaya katamo, ing matsurang panugali. Ing makarinat kaya katamo, yapin ing kasalanan, amanipatan king marinat apilubluban. Ngayon pupunto na mo po ni nga pong Ginoo Kenny. Then, kailangan wasan niya yung pilubluban. Linisan niya yung pilubluban. King sahop na naman ng grasya ng apong Ginoo. Itapa naman po, makanyan, sarili at ay linis si sarili tamo. Nya lalapit ta king apong Ginoo kordero ng Diyos amaglako karing kasalanan ning yato. Nya maulaga po inget aya diri ng concern ing kaya katang personal hygiene ing cleanliness tamong pangluwal nune maulaga ing malinis apami biye malinis apilubluban. Totoo po ngayon panahon na ini talagang kailangan we take care of our health. Pero sasabihan nga ng ebanghelyo ngayon kambening taking care of our health, let us take care of our soul, of our heart, of our inner self. Nung buri mong maging malinis kaking panluwal, malago kaking panluwal, isabeming pamaglinis at pamagpalago king pilubluban. Ang kaya po kasi masyado tang concern ketang labi da rin tao king panluwal tang itsura niya maglagu-lagut magsanting-santing lang ang din tao. Pero nanan may malaguan pang masanting itsura, matsura na yung panugali, matsura na yung daraptan king biyena. At karakaldareng magsising may kasawa, may mili ng masantingan pang malago, masakit na palang pakyabayan. Magdalala pala. Pagsisyon de pati yung asawa, raking karakaldareng meglolo kayo, tiya pa nga Pilipina. Makana, makayatrak naman tang malinis sa itsura. Itsura lang disenti. Ngayon pala ilang magbudol-budol. Ngayon pala ilang manlokong kaparang tao. Kabilang pa mo po ken, bilang pang bulan, yang kakabit-kabit na po rin kaya katang CCTV. Ating may budol-budol rigo ka rin matuang sisimba. Nyalawin niya po keng CCTV, detang magbiktima kaya ng matuang babae. Bala, may asawa la, pero kaya nakanla pa mo, disentino manitsura. Mo isipan makanting gawan da. Ikware pong palubking mapemilit ang matuo, dinubi pa keng karelang kotsi.
After a few minutes, siyempre, tagumpay. Tagumpay na rin budol-budol. Ikwara na yung burida kaya talagang matwa. Dating dissenting itsura, pero ay mo pala pagkatiwalan. Kabang pong makanyan, lalabas ay saldot. Bali po yung saldot. Impong pase-pasepot ang kaing makainom ken. Itang mandiluya mo once a year. Haliwaya bao. Ken, manay papabulemya po ken. Medyo pagka-special, saldot. So po ken. Dabas-dabas sa ligo. Kalambat na nakin, disnang kunya mo. Pero ni misa ni saldot, ay ameng budol-budol. Agyang babaw yang emubalo sa biyan. Ni metong ala namang sinalbay saldot ken. Agyang dungis-dungisan niya. Agyang sure-sure ya. Mabulok yaman ken panluwal. Pero itsurang masanting niya pilubluban kesa kareta. Pero tayo po pakya po sa saldot, po tayo na kayo ng mandilo, ay makanyang palayabong, sabi tayo, yan, maingat tamo keng panluwal tang itsura. Sabi tayo keng pilubluban, ay mo yung punto na ni ngapong gino. Na we should be beautiful inside and out. Pero ay kubalo, ini po seremonyada ngayon ni Reng Hudyo, balo nung akakityo hanggang ini susundo tayo. Ikaming pari. Patse po magmisa. Apansinan niyo po, manos siyang gamating pare. Nanong parti na ning misa yung pari, manos siyang gamat. At pong makapagsalita, nanong parti na ning misa, yung pari, manos siyang gamat. Deng EMDC, balo da kaya. Bay ka no komunyon nga na ali opertory kaya tayong opertory balipot manos ang gamating pare kay ba ning opertory kasi naman nano na naman yung operyo mag-oper kong ebon siyempre mamaw keng balut ang popang burong ebon marinatan na rin gamat actually for kaya practical purposes. Kaya ba't dati, operyo, pera, ng sobre, wari rin, peka marinat diling kanong pwedeng tatalan, sa ano? Deng pera, nya marinat la po rin pera yun, bino ka nakbang kung emirinatan. Tadi po, marinat la rin pera, kasi nino-nino nga ning tatalangken, kaya ba't nanong nga ni talantal ng tamo, kaya ba't no karantala panyingit den pera? Ikay po nang kahit pakatuklip-tuklip kayong pera, no karanya isa likod. Kaya ning makasingit kita. No ko nung magsalita ya may Nino Aquino, kaluwal na makakanyan niya. May posture. Makanya po kayong opertory na ting for practical kind. Kasi siyempre tanan mo la rin yung offer. Itang pick-up offer tamo the bread and wine. Tananaw ning pari, kaya ba't pakomunyon da kayo? For hygiene purposes, health purposes. Pero in pong liturgical commission, it gave a meaning kanita. It's a purification rite. At inipin po, simbolo na nito yung Diyos, dinisa na kaming pari. Bangking karapat dapat talan kareting banal, adawon, ing tinapin pong alak. At po dapat magical ito. Bala mo, patse menos keng gamat. Agad-agad, alala keng kasalanan. Agad-agad, bala mo, malinis kami. No. Kailangan tambalan miyang pamagsisi, pamainggulot keng kasalanan. At itapin po ng maraguling kasalanan, sukat lumapit keng kumpisyon. Banging Diyos, igawad ning kapatawaran at ganap pa pamaglinis keng kasalanan. Itapin po imitagan ngayon rite of purification. So anyway, kaya katangan po yan. At sinabi ko, habang sisesen tayong pangluwal tamong ngayon itsura, kaya katang personal at physical health, let us not forget to take care of our inner self. Maging beautiful tamot, handsome, sana, inside and out.
Amen. Ngayon po ipasagtayin kaya katang kasapati ang atang sumabi sa salpantay ko king Diyos, dinalang king Banuatsyato, hanggang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, pingagli kong upayan ing Banal Espiritu, may bay ka Santa Mariang Birhen, linasala ng upayang Poncio Pilato, tinipaya ka ring mete, king kadungaldo, sinabiyang mebye, paypaytas sa banwa, makalukluk, wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabiyampon, may ngamate, sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasibing mering meted, king bialanganga. Amen. King Ginoo, anasa na yung panatilya na katang malinis, panglualman o king pilubluban. Itatadari sa blata mong kayadwan ng atang makibat, Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Banging Ginoo, maging malapit siya, kingkayang iglesia. Papanatilyan sanang tapat, king tradisyon ning kasalpantayanan. Ausan king alang patanat, apamagbayo, agpang king hibanghelyo, at ilisyane, king pamangawat, karing lilipas at tradisyon ning tao. Manalangin ta, king Ginoo. Baning Ginoo, maging malapit siya, king kakatang bansa. Banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la, para karing sabla at magdalang kapayapan, pamisan metong at kaunlaran, king kayang memalen, manalangin ta, king Ginoo. Baning Ginoo, maging malapit siya, karing mebalo, karing ulila at karing sablang mangailangan, ban iarap no ring puso, ring sablang sasalpantaya, king pamakiramdam, king amano ning Diyos, at saupanala, manalangin ta, king Ginoo. Ban ing Ginoo, maging malapit siya, kaya katamo, at keti at karing anggang kapamisanan Kristiyano, sa panakatasan ng sumuyo, kaya king kabilugan tang puso, at emo kapamilatan ding kekatang labi, manalangin ta, king Ginoo. Baning Ginoo, maging malapit siya, kekatamo, potang manalangin ta, kaya, para karing pakamalan tang mayangon biye, para karing kekatang pamilya, at para karing anggang kaluguran tamo, manalangin ta, king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Maging malapit ka kay kami o Ginoo, potang manalangin kay ka, gawan mo kayong malapit at makasadyang sumuyo kay ka at karing hanggang mangailangan kay kami. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Nanung idaun ku kekaogi nanung
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos, mayupaya. O Ginoo, mananasan ang iting banal daon, yatad na kaya kaming kaya kang kasaplalan, at gampanan karing puso mi ing pangako ng kaligtasan. Ipagkalumitiking kapamilatan ng Kristong ginumi, ang Ginoo manatili kaya kayo, yat nayorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya. Agyang piktak sila na kaning meto ketawan sindunin kaya kang pamaglugod. Iking minye kaganapan king kaya kaming kakulangan, ika mo naman ing mitubod king magligtas ka ring sabla. Ing sinugo mong anak enayaliwa kaya kami. Bis tamat may kilupa king pamikasalami. Biran mo itiban akit making kaya kaming pangatao, ing anak mong katulan. At tanggapan mo kaming mit mong lugod, kalupaning makasabali mong lugod, kaya migit king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibaying tula, ning kayang pamaglingap. Kaya kaming binating inyang pepaing gulutan da ka. Ulinita, kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daong kusang king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, kaning kayong disipulo, nga natanggapan niya iti, ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bububu para kaya kaya't para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyaning anak mo, darami kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamayin pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap yak lugod. Kambiyan ang Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pare. Ganakamula naman din kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ding sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lang hangga. Ban kaya benang Maria, ibirhendo ng Diyos, kambiyan ang San Jose keng esposo,
Kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian. King kekabaning panawun, puryenda kat paligayan, kapamilatan ng Isukristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupain tutu, kaguming banal espiritu, puryenda kat parangalan, manggaman, king alanganga. Mapaminto king amain talapangabo sa mibog yung ng turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasopan king kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ang kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ang kapayapan ko babiye ko kaya kayo, e mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglaben mo yung kasalpantiyanan, din kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga, ang kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ipo may kakapatad, masyatangin ng ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayangan po.
Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, non tamong kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tamo po. Pangadyan tayo po ing orasyo imperata para king kapayapan. Itamongan. O Diyos, sipaming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panawon ning misusubing kagutgutan, king pisasabyan politika ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panawon, pepanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keka anting metong abansa, ing kasalpantayanan mi king ganaka at kayapan mulub, yang may ngabos alang kasasagkulan kaya kami, karing mikakarakala-kalamidad, apepasari ning ketubuan, antimurin karing sagkul agewaming tao, kaya kabaning istoryami anting bansa. Iligtas mo kami o Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gyera, pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami o Ginoo, angwan mo kami, iba't karing puwersa ning dewakan, amitatake king karokan karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, ela tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok. Ila ring atsuking kayupayan at ding talapanibala na ning karalumduman, amag-ari king yatong iti. Ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin mila ring pamuntok ming mipanibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keka, pati na ing paing tungulan mi. Layon manigapu king pamamatawad at pakalulu mo. Karing pinandit a pauli ring takot at suspetsa mi. Midungisan ning pandalawe mi. At miging dalan ning eustong pamangampi. At pamikasama karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampu keka o Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo, nung nuka rin ning pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod, nung nuka rin ning pamipanasakit, ing pamamatawad, nung nuka rin ning pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nuka rin ning kasiranlub, ing kapanayan, nung nuka rin ning karalumduman, ing sala, nung nuka rin ning kalungkutan, ing tula. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, amibibiye ang pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Manalangin tamo. Ginoo, babayo mo kami king kekang altar, kapamilataning tinape ning biye. Mananasan ang iting pamangan, pasik na nga na kami king lugod, at sa upan na kaming sumuyo kaya ka king balang metong at metong. Tiyadan mi king lagyo ng Jesus, aginumi, ing ginuma natili kaya kayo, bindisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kapag masusyan tamo, o metaning paligay ning Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras. Kaya kaingan po.